Guys, water crisis hit Ledzokuku chale nuhomo eba Ledzokuku na nije teshin nuhomo eba teshin. Hey, for the past 1.5 week ne nuba na bana nuna keju. Ye mi inside the 1.5 week ne shi information is shown there. Je 1.5 week pennies and agency. Ke je mami gbeke mba down fe nuba ni mempele na mena nuna mekeju amekeju ame obakpa fine make sure ke nu e flow e hawo. Whatever me come we like ya ga ni wa de nu ngbe no wo ko chachipon fio potential wona abo ho wo ya wo yo wo ge fo woni bi ni ka wa na video ni ba screen no ne mi phone ye borrow me ni phone ye ni gejun ye imagine me ye ni yo borrow ya me hia ko be borrow ne ko yo shan mo ana no ye no gejun by this time alo mi no ge fe o ge ho oni no ge fo oni ai no ba on pa ne fa nu e ba for the past 1.5 week in area she information ke ma ke sin ake nu e ba about 3 weeks ne kra ni nu ba ya ekume on akpa fai authorities say na me you in charge of this side there am bomode ni am solve like a water crisis ne hawo mene no yo hanya page no ake Ledzokuku e short water ni man BMP ameketa shi plug hana so no pa da ke wonu e ba because me ko meke agbele ko ni si emi akutu emi agbele ko nu e kra oba pa fai ni akenu e ba hawo shibo ho lele eje ngbe no la kan je akura wo yo no abake wo su shipon oba pa fai wo ye Greater Accra na na treat wo as a city ni teshin city ni nya wo benefit of the city lifestyle ko na mi to ma chon ni nya wo nu anu papa ni wo mi ahye wo yi anyame no ko teshin program okay o ye teshin mi bo mo no chi benke akwara mi no water ni kekuma yebu onu oku agbena wen ko to atale ko kwa no we ba Tommy Hooks collection teshin akowo mi no tesha akowo mi no ko ba teshi program do wana Tommy Hooks collection no fe no to no yi ke de kaftan ka gbe shoe ka atale singlet watch it perfume everything about Tommy Hooks collection ni.